Impact News miyeng tabiriba pumnamokpu. Impact TV na puthokchaba While Watem ki maikaidagi sanawjam Syam Charanna khwai pumnamokpu taramna okchari nolokpa uchari. Mahꯧꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯏꯔꯥꯏ ꯊꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯋꯥꯏꯜ ꯋꯥꯇꯦꯝ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯅꯣ ꯌꯣꯔ ꯔꯥꯏꯠ ꯅꯣ ꯌꯣꯔ ꯂꯣ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯍꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯄꯨ ꯈꯪꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ mahꯧꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯖꯔꯛꯂꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡ ꯁꯥꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯠꯅꯔꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯗ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟ income tax law income tax ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯗꯥꯔꯣꯟ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟꯁꯤꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤ electricity tax thi, isingi tax thi, lamgi tax thi, labuki tax thi, tax mayam ama thibasigi mathakta aikoina sujaduna nomjaduna kolomna tanba paisa yongpak thangjau paiduna tanba paisa aikoina chahi amagi taliba paisa asigi su tax thi maram maduna ngasi aikoigi impact news gi studio da lengjenduna lebiriba aigi guest ani hanamtang sak takjege ngasi income tax law sigi maramda mayek sengna khanaba nainabada saruk yabinabaidamakta haijerubada harawu yabirakpa aigi ahanba case W Gokul Chandra advocate hauji income tax ki consultant oina amasung lawyer oina practice tawduna leibiriba aigi marup W Gokul Chandra loinana aigi anisuba case A Jyoti Ranjan Singh Indian Revenue Service hauji thabak pothaduna Deputy Commissioner income tax pothaduna leibiraba adubu hauji su ninganaba leitana income tax ki matangda consultant tawduna practice tawriba aigi guest ni aigi ahanba guest da Gokul Chandra da ai laksage what is income tax law income tax law haibasi karino kamna mamangai dadi pothok pugi gasna lorami hauji puthoi pot amasung taluriba lanthum singdugi matangda sen oina tax lawi haibasiki maramda what is income tax law haibasi karino chatna lo chatse karmai lakhiba amadi law kaya yamna leirabagi haibasi mayek sengna amukta viewers singda thambisi W Gokul Chandra advocate koigi host obiriba tamusano nosu haibigre koigi tax asi hanadagi tax makal koigi sarkar ma chalaina bo honab tax makal khomaga lai asi thaina dagi hona koigi ancient civilization dagi adum akoi tax khoma public dagi tax khomaga public ki afaba koigi mogi public ki utilities services adagi projects mayam sigumba satna basi adum lairambagi koi adum pau phangi India da su adum mangai thaina dagi adum sigi mayam gi service taunaba mayam gi utilities lambi thong adagi hojik da hairagana hospital ana layang sang sigumba sanaba khonaba mayam sigi tax adum khonga tana lai aduda 1922 dagi hauraga koigi law oina pass tauraga koi India da koi law income tax act 1922 ana enact tauraga adudagi adu khomba si hauraki matamgi ahongba adagi mayam ama mathang sum lakpa khotpa leibadagi koigi matamga chunarakta adagi hongaga su exi yam pulap oina koigi yam chawna hong daya dabagi phibam lakpa kopa leibadagi 1961 da mo hanagi 1922 gi exi replace tawraga income tax act 1961 haina adudagi amuk chanabasi haure haiba exi every year finance act sina hongdana amend tawdana adum lai aduna hojik sanariba exi koigi effective oina lairiba magi chapter si 47 chapters oi then section di 724 asi effective oiba section oina lairi
ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯈꯪꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯆꯦꯞꯇꯔ 4ꯁꯤꯅꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 4ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤ ꯀꯔꯝꯃꯥꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯒꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯦꯞꯇꯔ 4ꯁꯤꯅ ꯇꯥꯛꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯊꯪꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯈꯟꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ 1992ꯗꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯏꯕ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯛꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ 1992ꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯃꯃꯨꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯑꯣꯟꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯀꯔꯤ ꯆꯠꯅ ꯂꯣꯟꯆꯠ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯃꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯒꯦꯁꯇ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯖ꯭ꯌꯣꯇꯤ ꯔꯟꯖꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯟ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁ ꯃꯇꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯊꯥꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯣꯝꯃꯤ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯈꯣꯝꯃꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯅꯕ ꯑꯦꯛꯂ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ प्रजासिंगिसु याइफबा सरकार अमा पालिबदुगिसु याइफनबगी मवोंगदा लेइबरा लेइतबरा हाइबसिमतंग अमतंग ताकपिसि फिल्ड लेबा अमोइना हजिकता कोई गोकुलना ताकपि दुमाइना टेक्स अमा खोमद्रगदी टेक्स अमा लौद्रगदी गवर्नमेंट अमा चलाइबा हाइसिदि ओइथोक्ते मसि थाइनि अर्थशास्त्र कौटिलेगी मतमदगी हौराबन टेक्स अमा थीबरा कानाबा कानादबा हाइबसि होय टेक्स बदि कनाना थीनिंगे थीदे यादन थीबई वातनि गातनि अदुगा इनकम टैक्स थीबगी इनकम टैक्स लौबगी मरमदी करिनो हाइबदा खर यामना तानबा मीदगी खर लौरगा मयाम पुनमगे काननो तौबा यस यस मसिनी इनकम टैक्स की मोटिव अदुगा इनकम टैक्स थीबा हाइबसि मतम मतमगी सही सही की बतुंगिना गवर्नमेंट ना इनकम सुक यौरदी थीगनी सुक यौरदी थीरोय नत्रगा ताली पैसा खदि मोइरा टैक्स लौबस नते इनकम टैक्स एकी मतुंगिना एग्जाम तव इनकम अदगी इनकम तुदगी डिडक्शन तव याबा पोट मयाम लेरी अरमाइन तवगा टैक्स लौबनी टैक्स थीबई काना बहारगदी टैक्स मतम खर थीरबा मतम सांग थीरबा मीददी अकोई कैपिटल बिल्डअप हाइना अइना अतांग पोट अब लेनिंग मतमदा पैसा पुथुनबा लैबा हाइदि अइना पोट अतांग लेरु कांदा इनकम टैक्स ऑफिस ना नंग काय पैसा नो हंकान मा पैसा पुथुनिंगाई लै अदगी अमना इनकम टैक्स थीरगा अइसि प्राउड सिटीजन अम ओइबसि आइनो अइ इनकम टैक्स अदु थीमी अमनि अदि थीद्रगदी मसाना नोमदि डिपार्टमेंट ने चखल को सुयाई अन थीरगा पीस ऑफ माइंड फंगी गवर्नमेंट की सेक्टर दा इन तांजो पैसादगी खर थीदोगा गवर्नमेंट की मयाम की कानन तौबने खलस याई अदि मसि मंगाई अना इन शॉर्ट अबगी गेस नंबर 2 ना ताकपिलिसि अखोय ताइबो मियोबगी समाज सिदा आई हक टेक्स थीबनि पा अमनि हाइबगी चौथोक जबगी मगुन लैबसि याम फै हाइना ताकपिरे चुमी समाज अमदा जीव मयाम अम लै ताइबं मीदि टेक्स थीगदबनि ताइबं मी नतबा खुदम ओइना अतै अतै लैरिबा अखोग लोइनदना डाइवर्सिटी ओइना लैरिबा सन सगोन समु हुई ये मोदि टेक्स थीदेव ताइबं मीदि टेक्स थी करिगी व्हाई एंड बिकॉज वी मेक द सोसाइटी कर्म सोसाइटी तंगदु लैताबा इंबद चंगब दरकार ओइबा पुनम याम हेन तानबा मिंगोंदगिना टेक्स लौबा अदुगी चंदा अमा लैबसिदी आई अनिसुब आई अहम गेस्ट लाचके टैक्स लौबगी चंदा हाइबदी अरुप अयांग अनेम अवांग सिगी चटनबिसि आइने सिगी मखादा यावबरा यावदबरा मतुम तंग ताकपि हौजिक लैरिबसि अखोगे इनकम सिदैसदा ख्वाइदि अहामबदा अखोगे नैनबदी इंडिविजुअल दा ओइना नैरसि तबदबो अखोगे
tax thidorisi entity akoi persons individual oiba yai, then koi company oiba yai, partnership firm oiba yai, adumaina Hindu undivided family oiba yai, adumaina khara laigre laigibsida partnership firm gumba company gumba moidi moigi net income overall turnover dagi lema profit to dagi profit to dagi direct tax law koi partnership firm oiragana koi 30% koi company gidi handak khara handa kare hana masu 30 oirami then adumaina khara sumaina lay adu akoi individual da oina nei na bakanda koi hojik sanarisi 2.5 lakh faubagi makha damagi business oiragana profit ta yenge profession da su koi profit magi net lemhoba expenditure chakrakanda adu lepe aduga salary gi na koi magi exempted oiba say special compensatory allowance kumba if mana bhara da lairagana my house rent allowance phangbo oiragana house rent allowance kumba deduction claim toba yaba lairagana adugumba exempted oiba aduma khaido khraba then koi amu deduction sina kari da oigdage da magi savings koi savings haina bado mayam commonly savings haina haini koi say life insurance the premium thiba then koi my provident fund adagi employees provident fund national savings certificate adagi angang ani bhaubagi educational institute da adu India manungda adu da tuition fee piba adugi saruk singdo overall punna 1,50,000 bhauba deduction loba yai aduga in certain the 2 lakh bhauba loba yabagi provision ama laye hojitadi akoigi da akoigi central government ki pension scheme da moina ayaba scheme si karino new pension scheme then amana atal yojana pension haina sigi pension ani sidai sida karima 1,50,000 si cover tawgre adagi ahen ba leihoragadi haiba pension scheme ani sidai sida ahen ba do up to 50,000 bhauba claim tobu yai admai tawna deduction and exemption sing si khaidokra kanda 2.5 lakh haubadi tax leiroi and 2.5 lakh sidagi hengakraba adai up to 5 lakhs pause 5% tax logani then 5 to 10 20% logni 10 gi above sina 30% logni adugi mathakta tax to the 3% hojikti 4% educational cess laigre adubu sigi marak sidai sida aina mayam da su thamningba aman thamjaningba amana koigi hojik da adagi rebate haina ama leirise si yam toina mayamna su yam hangba oina tawe akoigi amana akoigi handakta finance bill 2020 kui gidri ado 2020 finance bill hek tawusi asi hojik akoi hojik si akoigi office sing da su magi statement piro tax no savings kya no tax kya tare no semo ona adugi matamni ana sidai moina handaki bill si chanara do bagi adumaina heda khanba ama tawe si yam toina mamang da su thui chanari badi mamang da akoi hausi financial year 1920 ni 2019-20 ni si 2019 gi finance ek ta ya gibado adune ba hujik chanari se handak hujik akoina khot ka duri se aduna akoina mamang gi da leibasine akoina khana do se aduga handaki bill tawgri du di mathangi chahi da chana ga do ni aduna hujik naina badi mamang gi ek ta yawbudu oin naina basina appropriate oigani ana hujiki 2.5 hen bada kano leigre tax lawba hogre ado hujik relief ama piri rebate sorry section 87A da rebate ama piri se up to 5 lakh faubadi 5 tagi
handhaba up to 5 sibhaudadi tax se 5 ta hekta par se 12500 tax layaba sigi se mana rebate oina pithoy adodi 5 lakh paul yoba mi simadi ma tax thi ro tax thi da su yani tawdabu koina government koigi act condition amadi thame koigi tax thi roi tawdabu ma hayeng koigi July sidai sida nganna tawkhala su yai adubu period July bhaubada taw hai koigi sumaina koigi group kana haitare koigi koi tax audit tax audit ta daba koi suguma salary ki oiro any business oiro tax audit ta daba gai sidi kano da July da due date oiba sigi manung sidai sida income tax return di file to hai taibo income tax return se ma tax ti thiroi doini 5 phau manung da leise ado income tax return se file to hodraga kaimba koi department na khanga aga file to halaga di ma whole tax to amuka hana thiba with interest thiba daga oirakani adana exam oiraga su koi gi return file to ba amagi daga amti oihali acha hauji akogi guest number 1 na takpiri basi income tax haibasigi manung sida yauri basi deduction exemption rebate haibaching matang takpi khre masigi hen makha ta na mu elaborately takpi na bugi damak ta I break amtang matang sta logjake khwai puna bu yeng duna lebi si break amtang logjake break sigi makha da income tax ki makha da karamna tax thigani amasu kari no haiba ai guest number 2 da ki su logjake pumna ngaktang pothamina si amuk anna yengna na bu da sem sa do debiu welcome back while watem akhoi guest number 1 na takpi gre lising amka chamapal humfu ga ma thoi gi income tax act asida chapter nifu ga tare muk lei haidana aduga loina act chapter sibung da act maya mama makhal mathel lei gre makhal mathel sing sigi manung sida sida akhoi penalty gumba collection gumba procedure and the offense maya mama yorungani haina akhoi na logjei loina na handak ki anova finance minister na puthokpi giba lakh manga bauti income tax kokpi re ka haiba housing da chatna giba yarabara chatna giroi do ribra kai ba chu khara panbi gi bad ki hena elaborate oidu bagi tamakta aina hangjagador bu hangdi exemption deduction rebate section 10 section 80 sabet maswai sida praja sing sida confusion nama chamam na ba lei bisim ta ka sengdok pi gani haina ina khanjai what is the under section 10 exemption what is the under section 80 deduction and what is the 80 sabet rebate I quit miam pum na income tax return file to what return file da thijan gi ba paisa do handora kani haibagi wakhalol amada I quit pum na leibugum tawi masi chummi ba concept la chum da bra haibu ta ga sengdok pi si advocate masi mutang se yam nungai ba topic ni ade akhoi akom badu hana du panjarage hamda rebate akhoi gi return and the rebate ada akhoi gi return se akhoi ne income tax aigi hoto aga magi prescribed form da aigi chanaba form income tax return 1 2 3 4 7 bhaulai ada sida chanaba sida mail aga submit tawdoini hojikti online oina loina tawre si income tax return file tawba aina adumaina khangne adaida akogi commission gumba say LIC agent po hiro insurance agents then various commission agents then contractor hiro modi hana bill phangbada dragama gi commission phangkanda tax already kahowi salary gi su kai adumaina tax kahoba tax deduction at source na leiba kambu si koina return file tau kan sidai sida koi hola kanda mai income du hoto ni income du gi taba tax adu watlaga thigani helaga na handorakani ada helaga handorakadau se sida wahai du return haibam ga yausal le adagi smaina refund asembudi refund ni refund leiba case su khara leibani na mayam na hek koina koida su hek hangaba khola base
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯇꯔꯟꯁꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯧ ꯌꯥꯗꯣꯏꯅꯣ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯏ ꯑꯗ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯗꯨꯅꯤ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯗꯤꯗꯛ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯋꯥꯠꯂꯝꯃꯕ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯤꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯦꯜꯂꯝꯃꯒꯅꯤ ꯍꯟꯗꯣꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯦ ꯋꯤꯠ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯍꯜꯂꯛꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟꯁꯤꯅ ꯆꯦꯞꯇꯔ 3ꯅꯤ ꯆꯦꯞꯇꯔ 3 ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈꯤꯕꯗꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤꯗꯨꯗꯁꯨ ꯇꯥꯛꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯟꯀꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯈꯜ ꯈꯔꯁꯤꯡꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯔꯅꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡꯁꯤꯟꯕ ꯁꯦꯚꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯁꯤꯡꯗꯣ ꯈꯔ ꯄꯟꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣꯝꯇꯪ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯖꯍꯧꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟꯁꯤꯅ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯐꯪꯕ ꯐꯪꯉꯒ ꯑꯗꯨꯏꯗꯣ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜ ꯀꯝꯄꯦꯟꯁꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯂꯥꯋꯦꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯤꯂꯤꯚꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ 10 ꯁꯕ ꯀ꯭ꯂꯣꯁ 26ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯗꯨꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯩꯖꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯗꯛꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯚꯤꯡꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯤꯗꯦꯟ ꯐꯟꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯗꯤꯗꯛꯁꯟ ꯑꯗꯩ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯥꯃꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯅ ꯁꯦꯚꯤꯡꯁ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯁꯥ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯅꯥꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟ ꯈꯔ ꯄꯤꯌꯨ ꯁꯣꯔꯤ ꯗꯤꯗꯛꯁꯟꯁ ꯄꯤꯌꯨꯕ ꯑꯩꯃꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯛꯅꯩꯌꯦ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯗꯛꯁꯟ ꯄꯤ ꯑꯗ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯦꯛꯁꯟ 2ꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯐ꯭ꯌꯨꯁ ꯇꯧꯒꯜꯂꯤ ꯃꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯐꯦꯠ ꯅꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯦꯛꯁꯟ 80DD ꯁꯦꯛꯁꯟ 80DDꯗ ꯄꯤꯔꯤꯁꯤ나 ꯍꯦꯟꯗꯤꯀꯦꯞ ꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯟꯗꯤꯀꯦꯞꯁꯦ ꯄꯔꯁꯟꯁ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁꯦꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯁ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤꯔꯕ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯅ ꯄꯤꯔꯕ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯁꯤ 40 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯌꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯤ 40 ꯗꯤꯒ꯭ꯔꯤ ꯌꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯗꯤꯁꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯦꯛꯖꯦꯝꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯤꯗꯛꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ 80DDꯗꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯑꯃꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯨꯄꯥ 10ꯇ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ along with ꯃꯥꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯄꯤꯕ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔ ꯕꯣꯔꯗꯅ ꯄꯤꯕ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯨꯄꯥ 10ꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒꯤꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯗꯤꯗꯛꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯟꯗꯤꯆꯔꯒꯤ ꯀꯥꯎꯟꯠ ꯇꯧꯗꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯟ ꯇꯧꯏꯗꯨꯇꯅꯤ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯦ ꯗꯦꯟ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ 80DDB 80DDBꯁꯤꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯥꯏꯠ ꯗꯤꯖꯤꯖꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯃꯈꯜ ꯈꯔ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏ ꯁꯦ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ न्यूरोलॉजिकल डिजीज की मनुंगदा डेमेंशिया अम चल्ली अदुगा अतै तै मयाम सु लेरी देन असि अहन ओइरगदि डेमेंशिया अखोगी अखोइन अतैरोन दा हाइदि पेन चुइबा हाइबा माले अना असिगिसि याम क्लेम तौगली सिगुमसे अदुगा अतै अतैदि अखोगी अखोगी मेलाइनेंट कैंसर फुल ब्लोन एड्स अदगी chronic renal failure kan khara serious oiba disease na to oina to anaba makhal khara schedule oina thami adugumba makhal ge anaba duna dependent oirabati madu dependent or even self adu baba deduct tore deduct tawi ada deduct tawi base magi dana hanadi ma su certificate koi ge ama magi layeng iba prescribe doctor specialist adu specify tawi aduna pyramid hojikti kitang adu kitang komtho halle moina lying ibadugi prescription dune then magna koigi spend to medical treatment de spend to ribudo adugi magi case memo hagadra vouchers hagadra magi allow to se hojik normally
40,000 ni kano gina 80 DDB dana aduga khoi patient si senior citizen haibidi 60 years sugarba oiragana up to 1 lakh fawba yare ana adugi voucher si leigadobani return file tawba matamdadi asi dakar oihande if department asks mana putho hai kanda adu putho pangamgadobani adu putho A genuine case ni haiba utnabagi damakta should be supported by the documents. yes when required When required. adumaina lei then koigi kano da ai ngasai su kitang panjagre ma si mayam toina su yam hangalle koigi overall sigi ITC ne ai si kano da chathagre koigi ITC gi insurance yaw ko padu hana ngasai Saving the yawgre na aduma kanthok kar pharmacy lei rasan kano atai su yam lei bani na habit kitang changselo ko ya ba adum da changselo buna chumani ne khalle ana koigi I think medical insurance lay medical insurance di 25,000 bahau yai aduga asidai sida sub close amaka yawi hoji hana mamang da yaw da ba akogi khara mamang dai budi hore akogi preventive health checkup and family gi ma gi akogi adu lising manga khatani adu budi ojaraga suma sina case ta pibe yai aduga atai insurance kumba dudi through bank check kumba natradi pi bayade aduma leire then akogi educational loan lawraba angang gi lairik makha tamdabagi khopagi akogi kano da higher education se mona comment define tawge da 12 ki matung da tamba se sigi educational loan lawragadi magi interest repayment se up to 8 years 8 years sumiko 8 years phawbadi ma deduction interest chahi gi singi base ma deduction claim to boya adagi amana akogi masi yam toina su claim to bo kenoni housing loan interest se housing loan interest se generally 30,000 bhautani aduga sina section 24 on the chakra adu mari leinamni na emtang pusan jaro ke to adu 30 bhau lei base under certain circumstances magi loan lobagi matam 1999 dagi 1st April 1999 dagi loan adudagi hauna lobo loan oigadoba then mana construction se hanadi 4 years orami housing within 5th year bhau the complete oigadoba adu oiragadi up to 2 lakh phoba ma deduction lobo yai hena adumaina adugum lei ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯞꯇꯔꯁꯤ 94ꯃꯨꯛ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯏꯟ ꯑꯃꯅꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛ ꯆꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯂꯩꯖꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯗꯤ ꯚ꯭ꯌꯨꯋꯔꯁꯤꯡꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯒꯦꯁꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞ ꯖꯣꯇꯤ ꯔꯟꯖꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯥꯛꯆꯔꯝꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯝꯍꯥꯏꯅ ꯈꯣꯝꯃꯤ ꯀꯔꯤꯗ ꯌꯨꯇꯤꯂꯥꯏꯖ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯄꯤꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯅꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯈꯔꯗꯪ ꯑꯝꯇ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯁꯤ income tax si akoina thengajabada asidagi sahi taren pan yamanga manipur dagi khongat tax si yam yamamde 10 11 adai phawda crore 30 phau yoramde adubu hojikti crore sani yankhai maya ru khome masigi development si agadi akhoi manipur da tax ki awareness si khardi hengal hanin di lobu yai adubu wat padi adum wali nakoina awareness matang sida koina su adum seminar khangde ama khangde tawdi tawbani adu seminar se aya matam dadi government ki intention si tax si kona khomabudi taling matam da lahobuna phare habi mong sida tax that is net source sida tax kai hujik matam da payment si TDS kaktaba payment si label select habi ai salary dagi hawga bank interest contract adu da loina even house rent pau kale samai tawna tax collection tawi adu awareness matang da hajaba targadi akoi manipur da awareness lei tawi mathak compliance su tawning da ba masu yaw man ba hoi sami awareness later di compliance ti tawroi adu
ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇꯒꯤ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯦꯋꯥꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯔꯣꯏꯗꯕ ꯃꯤꯗ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯌꯨ ꯀꯅꯥꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯇ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯟꯕꯤꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯥꯏꯟꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯕ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ 2016 ꯅꯕꯦꯝꯕꯔꯒꯤ 500 ꯔꯨꯄꯤꯁ 1000 ꯔꯨꯄꯤꯁꯒꯤ ꯗꯤꯃꯣꯅꯦꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯦꯡꯛꯇ ꯑꯔꯤꯕ ꯄꯩꯁꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯗꯤꯄꯣꯖꯤꯠ ꯇꯧꯅꯩ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯅ ꯈꯪꯉꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯀꯌꯥꯝ ꯇꯧꯒꯦ ꯕꯦꯡꯛꯇꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯔꯛꯏ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯕꯅꯤना ꯁꯔꯇꯦꯟ ꯃꯣꯅꯤꯇꯔꯤ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠ ꯑꯃꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒ सिभाव यौब कांगबुदी नोटिस थारसेना डिपार्टमेंट नोटिस थारे टेक्स लौगे हाबे नति नंग थम्बि पैसा दो कदाइ पैसा नो हंगकदन एक्सप्लेन तौरो सिदन एक्सप्लेन तौगिरा लोन आमी एक्सेप्ट तौ तौदबन तोंगानबा ओइना थमस तौद्रे तुमिन लेथोखरे अदगी डिपार्टमेंट की तौदे आदमनिना नंग एक्सप्लेन तौ याद्रमनिना नंग सहीदु रिटर्न सबमिट तौरो है अदु तौद्रे तुमिन लेथोखरे अदे खर लेरगा मु नंगना एक्सप्लेन तौद्रे रिटर्न सबमिट तौद्रे अदोडी नंगना थम्बि पैसा से नंगी अरोनबा इनकम नि हाइना लौरोइदोइ मरम करिनो हाइना सोकोस नोटिस थारे अदु तुमिन लेथोखरे तौद्रे अइना हाइजरिसे तसेंग थोइबो पोनिको अदगी डिपार्टमेंट तौदे आदमनिना एक्स पार्टी असेसमेंट तौरानी तौसु तौरे 31 डिसेंबर लोइ तौरे अननेसेसरी डिमांड क्रिएट तौरे पेनाल्टी प्रोसीडिंग लौखले इंटरेस्ट चार्ज तौरे अदु उरकान चेले चेलो मतमददी सिंग ऑफिसर दुदी कैसु उपाय लेते मादि थबक लोरे मा अपील तौरा कैनो अदुन तोंगानु प्रोसेस सख्रसन समाइना अवेयरनेस की लेवल से खर लेत्रगदी नोमदी सोइना सुंब कनो से तो साइ तागनी हाइना आई हाइजगे केस नंबर 2 दा ताकपिरिबसी अवेयरनेस खर हेंगत हल्लगा टैक्स पेयर सिंगसिदसु टैक्स थेहनिंगनबगी वाखलोल अमनी अदुगा आइना एडवोकेट लाक्चनिंगिसी करिगुंबा असिगुंबा मखलगी एक असि लेरगदी पेनाल्टी हाइबमसु केस नंबर 2 दा पनबिगरे आइन सिग मखादा पेनाल्टी लेब्रा करिगुंबा म ऑफेंस मा टैक्स थीबा थीदबा नत्रगा लोसन तंबा तमदबगी मतंगुंबा लागदी दियाइ जे पेनाल्टी अंडर द एक्ट सिमतगा थंबिरम सोइदन लई पेनाल्टी सी चैप्टर 21 द पेनाल्टी की चैप्टर प्रोविजन सिंग सी यावी अदुना अकोगी अखोइना तौगदौबा ड्यूटी सिंग से तौद्रगदी अदुगी मागी मदुगी चाना पेनाल्टी से फॉर एग्जांपल कोई रिटर्न फाइल तौफम थोपा अमना तौद्रे अदुदी मा पेनाल्टी से 5000 ओय और क्वेश्चन और नोटिस थारक पसी माने कंप्लाई तौद्रगदी इस फेलियर टू कंप्लाई फॉर इट्स फेलियर 10000 पेनाल्टी अदुम ओय याय अदुना पेनाल्टी अदुम लई देन नेक्स्ट चैप्टर द 22 ददी इवन प्रोसिक्यूशन भावबा अदुम चथबा याय कगी ऑफेंस ओइना लौरगदी कगी कोर्ट चलगा मा कगी कनो कनो ओइना ऑफेंस ओइरगदी अदुम कनो सुदुम करी हानि कनो ओइना चथग्रे दोइतारदि अदि प्रोसिक्यूशन तौबा याय पेनाल्टी सु इंपोज तौबा याय हेबा वाफम सिनेबा अंडर द इनकम टैक्स एक्ट अखोई येंबिरिबा पुंदमक्ता वातेम की थौरम अमा चंगजरगे अखोइना ngसाइदगी वायल की थौरम सिंगसि चंगजिन गिबदगी फंगजेरैबा वाफम सिंगदि इनकम टैक्स एक्ट हाइबा आइबा आइन अमा लई मसिगी मखादा प्रोसीड्यूर लई ऑफेंस अमा लई पेनाल्टी लई अमसु करमाइ तौदुना टैक्स खोंगगदी खोंगलिबा सेन असिना करिगिदमकनो हाइबदु आइगी केस अनिना यामना मयक सेंगना थंबिरे अदुबु आइन ममांगदा पंजगिबगुमना आइन असि पाक चावी अखोगी तेन करबा मिकुप खरसिद पाक सन नैनबगी खुदोंग चाबा फंगजदबगीदमक्ता येंबिरिबा पुमनमकना वारो बिरोय खंजे वातेम की थौरन लाक्चरबदा अखोय अफबा नागरिक अमा ओइना अखोय टैक्स थीसी अखोगी लाइबा इनकम
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯔꯨꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯗꯤꯗꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯔꯤꯇꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤ ꯅꯩꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯁ ꯊꯤꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯤꯟ ꯊꯥꯅ ꯆꯠꯅꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯀꯨꯞ ꯈꯔꯗꯪ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯒꯤꯗꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯒꯦꯁ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ W ꯒꯣꯀꯨꯜ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯒꯦꯁ A ꯖꯣꯇꯤꯔꯟꯖꯟ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯒꯦꯁꯄꯨꯁꯨ ꯆꯤꯟꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯤꯑꯣꯗ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ प्रजा पुनमक्ता नागरिक पुनमक्ता मित नाकों खितंग सिंगन्नबगीदमक्ता थौरम याउबीबीदमक्ता अइना थागतजबा अमुकसु फोंदोकचरी लोइना लोइना मथंगी अनि मरीसुबा इराइसु ngaiduna लेबियु अनौबा आइन अमा पुदुना लाक्जगे ngasiगीदमक्तादि येंगबीरबा पुनमकपु सानौजम शामचंद्र वायल वातेमगी थौरमगी माइकैदगी अमुकसु हना थागतपा फोंदोकजबगा लोइना लोइसनजनबगी तंजा लौजगे पुनमक अमुक येंगमिनगी सी पकन थौरमदा